Srbija je prva evropska zemlja po broju predstavki Sudu za ljudska prava u Strazburu. Podneto je više od 10.000 tužbi zbog kršenja osnovnih ljudskih prava i to samo u periodu 2003. godine, kada je naša zemlja ratifikovala Konvenciju o ljudskim pravima. Priča koja sledi je o borbi za pravo na slobodu govora koja je započela pre 10 godina, a do danas nema sudski epilog. Željko Podržić, urednik Kikinskih novina, je krajem 90. godina, gotovo posle svakog kritičkog teksta o lokalnim moćnicima, završavao na sudu kojemu je izricao visoke novčane kazne. Sud u Strazburu takve odluke našeg suda ocenio je kao kršenje ljudskog prava na slobodu izražavanja i doneo 2 presude u korist Podržića koje, iako se Srbija na to obavezila, još uvek nije sprovela. Priču o ovom pravu građana za te mrežu pripremila je Vesna Vujić. Slučaj glavnog urednika Kikinskih novina Željka Podržića mogao bi da bude ram za sliku šikaniranja mladih novinara koji su krajem prošlog veka krenuli u medijsku borbu protiv represivnog režima. Zbog onoga što je pisao, proglašavan je krivim pred domaćim sudovima, a oslobađan u Ujedinjenim nacijama i 2 puta pred Sudom za ljudska prava u Strazburu. Za Podržića nije naučno utvrđeno da li je više vremena proveo u redakciji ili u sudnici. Sud mu je bio usud i nakon 2000. Bio sam se jedno vreme potpuno navikao i ovi ljudi koji rade u sudu, koji nisu sudije, oni su bili baš dobri prema meni, pošto sam bio tu kao deo inventara, jedino nisu brisali prašinu sa mene, a ostalo sam bio tu skoro svako jutro. Kako dođem, tako ustanem, tako prvo moram u sud, pa onda na posao. Njegovi članci, puni živopisnih epiteta za lokalne moćnike, uglavnom su završavali u krivičnim presudama za uvredu i klevetu. Kada je prozvao Dmitra Šegrta, nekadašnjeg visokog funkcionera socijalista i direktora fabrike Toza Marković, sudija iz Kikinde Smilja Sarić-Radin utvrdila je da su navodi u članku tačni, ali da novinaru ne priliči da koristi reči skembali, ćorkirali, trte mrte, a naročito nije smeo da ih naglašava znacima interpunkcije. Bila je već pre suđenja onog prvog po tužbi Dmitra Šegrta tako nabaždarena da smo mi u njenim očima već bili krivi. I po tome što nam se obraćala sa ti, a našem tužiocu sa vi, već je bilo nama dovoljno jasno da ćemo biti u tom predmetu osuđeni. Krivicu je potvrdio i Okružni sud. Pošto su zatvorena sva vrata domaćeg pravosuđa, ova presuda je 2005. godine završila u Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija, zahvaljujući JUKOM-u. Slučaj Podržić jeste prvi pred Ujedinjenim nacijama, pred Komitetom za ljudska prava, gde smo pokušali da zaštitimo slobodu izražavanja jednog novinara i da omogućimo da sva ona prava koja su upisana u konvenciju budu sprovedena i u Srbiji. Na to smo se odlučili zato što je to bio jedini mehanizam u tom trenutku pred kojim je Srbija mogla da pristupi, pred kojim postoji određena odgovornost države Srbije. Podsjetit ću vas, tada još uvek nismo bili pristupili Evropskoj konvenciji za ljudska prava, te stoga nismo mogli da se obraćamo Evropskom sudu i zbog toga smo se i obratili ovom sudu i dobili u prilično kratkom vremenu odgovor i koji je bio pozitivan po Željka Podržića i po njegova prava. Podržić je prvi novinar kome je država morala da vrati pare i ukine presudu. Odluku iz Njujorka Srbija je bila dužna da sprovede u roku od 3 meseca. Novac je dobio tek posle 3 godine. Presuda nije ukinuta, pa ga je policija čak privela zbog neplaćene novčane kazne.
Počev od zloglasnog zakona o informisanju, glavni urednik Kikinskih stalno je osuđivan. Troškovi izgubljenih sudskih bitaka, redakciju i njegovu porodicu sa 3 dece doveli su gotovo do bankrotstva. Nama su bili blokirani računi, meni su uzimali 6 godina, 2/3 plate su obustavljene, znači i ovi drugi tužioci kada su videli da mogu da zarade na tome, krenule su onako masovne tužbe. Čim je Srbiji otvoren put za Evropu, urednik Kikinskih je potražio spas na adresi Međunarodnog suda za ljudska prava. U dogovoru sa advokatom izabrane su 2 krivične presude kao primjer apsurda domaćeg pravosuđa. Jedna se odnosila na lokalnog advokata Slavka Kolarskog, gde je uz Bodrožića okrivljen i njegov kolega Vladislav Vujin, a druga na istoričara Jovana Pejna. Ja sam odabrao 2, po meni, najkarakterističnija primjera kršenja člana 10 Konvencije Evropske o ljudskim pravima i otprilike sa dogovoru sa Željkom krenuli smo u to, mogu reći, u najvećoj meri kao da krećemo u nepoznato. I sam događaj koji je predmet bio te 2 privatne tužbe, znači oba događaja da predstavljaju nešto na što država ne bi trebala da kreće krivičnom represijom i da je ceo tok i jednog i drugog postupka ukazao da je država bila u tom momentu vrlo rigidna i to je meni smetalo na neki način i lično i odlučio sam da baš na tim primjerima pokušamo da dokažemo naš stav. Advokat Kolarski je bio jedan od dežurnih tužilaca Kikinskih. Jednom prilikom fabrički radnici su mu zviždali, novinari su to prokomentarisali izviždan, iako nije plavuša, i uokvirili anagramom njegovog imena. Pravosnažnom krivičnom presudom Bodrožić i Vujin su osuđeni na visoku novčanu kaznu. Meni je bilo to prilično zabavno do tada dok me nisu udarili po džepu. Već kada sam morao iz svog džepa da plaćam te silne kazne, više nije bilo zabavno. Ovo je jedinstven slučaj u svetu da je iko tužen, a niko nije ni optužen. Mi smo bili i optuženi za jedan, po meni, običan anagram. Tužiti za tako nešto što je izlazilo na stranicama zabave u Kikinskim novinama bilo je potpuno besmisleno po meni. Mi se nikada nismo, ili smo pokušavali da se nikada ne bavimo privatnim životom. Kikinda je mali grad i otprilike svi se poznajemo i uglavnom smo svodili tu meru na političke događaje. Kritikovali smo na satiričan, često ciničan način lokalne političare. Meni se čini da je to više znači nego bilo koji tekst da izađe u novinama. Sud u Strazburu je 2009. godine zaključio da je u ovom slučaju povređena sloboda izražavanja, član 10 Evropske konvencije. Satiru Kikinskih novinara ocenio je kao šalu i saopštio stav da su javne ličnosti dužne da razviju viši stepen tolerancije prema javnoj kritici. Iako je vlada Srbije u ovom postupku zaštitila domaće pravosuđe, stanovište Međunarodnog suda je da krivično gonjenje novinara predstavlja zastrašivanje i mora biti restriktivno. Sećam se da je te godine kada smo dobili presudu, prvi me obavestio lokalni dopisnik frankfurtskih vesti, što je meni totalno bilo nepojmljivo, ali eto, frankfurtske vesti su prve objavile tu vest da je Strazbur presudio u našu korist. Kažem, život je nastavio da teče dalje, Kikinske novine su nastavile da pišu. I u drugoj presudi sud u Strazburu je konstatovao povredu prava na slobodu izražavanja i stao na stranu Bodrožića protiv istoričara Pejna. Urednik Kikinskih novina nazvao ga je fašistom,
Pored ostalog i zbog tvrdnje da su Mađari u većini i u suštini Sloveni, pa zbog toga imaju tako lepa slovenska lica. Međunarodni sud je zaključio da domaća krivična osuda treba da bude ukinuta. I tada nastaje prekretnica. Kao da je neko presekao sa tužbama. Odjedanput su nestali svi naši tužioci. Postali smo bitni, neko je pomislio da smo i moćni, čim smo dobili negde tamo u Strasburu presude. Mala je sredina. I niko nas više nije tužio od onda. A s druge strane, postali smo popularni u tom smislu da je svako tražio savjet od nas. I drugi novinari u Kikindi mogli su da odahnu. Opštu bolnicu i povezivanja tehničke škole i visoke škole strukovne studije. Presuda Evropskog suda za ljudska prava, gde piše da je povređen član 10, da Željko Bodrožić i Vladislav Vujin nisu se ogrešili novinarsku profesiju, nego da je to bila greška domaćih sudova, je bila veliko olakšanje. Dakle, konačno je neka međunarodna instanca ukazala da mi svi ovde nismo ludi, kada smo nešto izveštavali, radili i bili ubeđeni da to radimo u skladu sa onim što jesu novinarska načela kojih se treba držati. U tom smislu, ta presuda je veoma mnogo značila pre svega ljudima iz profesije. Reformom sudstva 4 Bodrožićevih sudija je lustrirano. Reformom reforme sudstva, međutim, sudije su vraćene na posao. Ni posle 5 godina odluke iz Strasbura nisu sprovedene. Zašto? O tome sudije, a ni predsjednica Kikinskog suda ne žele ništa da kažu. Primili su nas u zgradu, ali su bili zauzeti. U Visokom savetu sudstva, koji je nadležan za rad sudova, ne razumeju takvo ponašanje. Vas je interesovao slučaj novinara iz Kikinde koji su dobili pre nekoliko godina pred sudom u Strasburu, da kažemo, kako mi kažemo u žargonu, pravnosnažnu izvršnu presudu, mada njihove presude se izvršavaju na drugačiji način nego presude domaćih sudova. Ali, ukoliko se ne izvršavaju, znate i sami, Komitet Saveta Evrope ima druge mehanizme preko kojih utiče da se ta odluka sudu u Strasburu izvrši. Za mene je potpuno neshvatljivo i neprihvatljivo da mediji, novinari, bilo koga interesuje taj predmet, ne može da dobije odgovarajuću izjavu zašto se ta odluka ne izvršava. Iako ih zakon obavezuje da obaveštavaju javnost šta rade i čime se bave, kikinske sudije nikome ne polažu račun. Ne komuniciraju ni sa novinarima u svom gradu. Dobiti informaciju iz suda je ravno poduhvatu lokalnog medija traži izjavu Baracka Obame. Lokalno sudstvo nema odnosa lokalnim medijima. Mi kao mediji nismo dobili informaciju da je bilo koji sudija postao nedostojan, recimo, te funkcije sudije zbog toga što je donosio presude koje posle sud u Strasburu proglasio nevalidnim, odnosno poništio ih. Da li se neko nekome izvinio? Mi to nismo imali u medijama. A kamoli da je neko zbog toga izgubio posao ili izgubio pravo da se bavi time. Vrhovna sudska vlast ima načina da uvede red u ponašanje sudija, ali ga očigledno ne primenjuje. Koji su mehanizmi i oružja u rukama Visokog saveta sudstva? Pre svega snagom argumenata i autoriteta, a ukoliko se ne postupi po preporukama Visokog saveta sudstva, stoji mogućnost pokretanja disciplinskog postupka protiv takvog predsjednika suda ili takvog sudije koji ne postupa u okviru zakona i efikasno. Zaprećene sankcije će možda jednog dana uvesti disciplinu u pravosuđe, ali teško da će uticati na pravilnu primjenu zakona. To je pitanje znanja i savesti. Potpuno je neprihvatljivo, ponovo kažem, da predmet koji se odnosi na odluku suda u Strasburu, Evropskog suda za ljudska prava, sada kada smo na granici otvaranja i na korak od otvaranja poglavlja 23 i 24, da mi dajemo loš primjer ne izvršavanja takve odluke, koja zaista ne znamo kako ona glasi i na šta se odnosi, ali u svakom slučaju ona mora biti izvršena, pa kako god da glasi.
Kao vruć krompir, slučaj je u rukama Ministarstva pravde, koje je odgovorno za sprovođenje presuda suda iz Strazbura. U ministarstvu još ne znaju kako da slučaj Bodrožić stave ad acta. Predmet je u spisima Komiteta ministara Saveta Evrope i neprijatnost je na evropskom putu Srbije. Što se tiče brisanja krivične osude, mi se tu, ili te rehabilitacije, kako se to kaže, postoje određeni zakonski uslovi. I sada, u slučaju gospodina Vujina, ti zakonski uslovi su bili ispunjeni, pa je njemu brisano. Znači, potrebno je da ne postoji u određenom periodu osuđivanost i tako dalje. Međutim, u slučaju gospodina Bodrožića prosto ti uslovi nisu bili ispunjeni. I sad smo mi došli tu u jednu, tako, da kažem, pat poziciju. Još uvek ovi predmeti stoje pred Komitetom ministara bez konačne rezolucije, jer prosto smatra se da nismo ispunili odgovarajuće individualne mere, pre svega u ovom slučaju Bodrožić, pa se onda to proširuje i na ovi Bodrožić i Vujin, jer su iste prirode prosto predmeti. Domaćem pravosuđu je ostalo da pronađe način kako da sprovodi odluke Međunarodnog suda, a istovremeno i da nađe odgovor na pitanje zašto sudijama zaštita ljudskih prava nije omiljeni predmet. Ili ta obuka nije bila dovoljno kvalitetna, ili sudije nisu na pravi način prihvatile te standarde i ne žele da ih sprovode na pravi način. Mi smo imali slučaj o kome govorim, to je ugrožavanje branitelja ljudskih prava i jedan tekst koji je bio, znači gde su one bile prozivane od strane političara, gde je sud stao na stanovište da su oni koji se bave ljudskim pravima kao javne ličnosti dužne da trpe pritisak koji je na ivici uvrede. To je potpuno pogrešno razumevanje standarda Evropskog suda za ljudska prava, jer političar, u ovom slučaju političar koji iznosi ovakve ocene, ne može dobiti zaštitu, već oni koji se bave ljudskim pravima. Novinari su takođe uvereni da sudije ne vode računa o zaštiti slobode govora i da im poznavanje medijskog prava nije jača strana. Uz dužnu čast izuzecima da su naši sudovi pre svega nekompetentni kada je u pitanju medijsko pravo. Oni su zastali negde 90. godina i čini mi se da nisu mnogo odmakli od tog perioda. Oni ne prate praksu Evropskog suda u Strazburu. Oni i dalje, jednostavno, za njih je vrhunski autoritet zapravo vlast, a novinar je neko ko tu treba da strada. Tako se i u većini slučajeva ponašaju. U Ministarstvu pravde smatraju da se stvari u sudstvu ipak pomeraju sa mrtve tačke. Sudije postaju svesne značaja primene Konvencije o ljudskim pravima. Verovatno se dešava da sudovi ne uvaže stavove Evropskog suda, ali prosto mislim da postoji neki pomak. Koliki je taj pomak, to je teško proceniti. A znam da se održavaju obuke i u okviru Pravosudne akademije i postoji niz vladinih organizacija koje povremeno u vezi sa različitim članovima iz konvencije organizuju obuke. Povećana je svest o potrebi da se poštuju principi ustanovljeni konvencijom i praksom Evropskog suda. Naravno da ima prostora da se to poboljša. U međuvremenu, podnošenjem ustavne žalbe omogućeno je da pravda tražena u Strazburu može da se dobije i kod kuće. Od 2008. godine Ustavni sud je postao garant zaštite ljudskih prava. Posle pravosnažno okončanog sudskog postupka, sudije Ustavnog suda su nadležne za ispravljanje nepravde. Naši građani pre obraćanja Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu imaju obavezu da pokušaju svoja prava koja su garantovana Evropskom konvencijom, ali na isti način i našim ustavom, zaštite pred Ustavnim sudom u postupku po ustavnoj žalbi. U dosadašnjem radu Ustavnog suda nalazi se 43.000 ustavnih žalbi i predstavnici medija su se obraćali za zaštitu. Za ovaj period kada Ustavni sud
deluje u zaštiti ljudskih prava u Srbiji. Evropski sud za ljudska prava je doneo samo jednu presudu u kojoj je utvrdio povredu člana 10 Evropske konvencije, pri čemu moram da kažem da se tu ne radi o predstavnicima medija. Verbalni delikt je izgubio na snazi kada je iz Krivičnog zakonika izbačena kleveta. Ali zbog uvrede, ugleda i časti novinari su i danas u sudnicama. Doduše ređe, pošto je kontrola oglasnog prostora postala efikasnije sredstvo pritiska na medije. Danas tužbe nisu osnovni vid pritiska na novinare, već da je ekonomsko ucijenjivanje, ekonomski pritisak zapravo osnovni način da se guši sloboda izražavanja u Srbiji. Dragoljub Petrović, koji u svojim satiričnim kolumnama podiže duhovno zdravlje nacije, objašnjava kako to izgleda u praksi. Dešavalo se da napišem, recimo, jednu satiričnu haiku formu koju ja pišem u Danasu o Megatrendu, univerzitetu Megatrend, i onda se oni jave i kažu da će da otkažu sve oglase, pa ja prosto iz nekog poštovanja prema tim našim ljudima iz marketinga koji su te neke veze gradili, kažem, pa dobro, više neću da ih pominjem. Javnost je danas uverena da ne zna šta sve ne zna. Međunarodne organizacije, Zaštitnik građana i novinarska udruženja upozoravaju da su cenzura i autocenzura uzele maha i ozbiljno ugrozile slobodu izražavanja. Autocenzura se ne javlja sama od sebe. Autocenzura je posljedica odnosa između medija i društvenih centara moći. Ona je zapravo izraz jedne atmosfere u društvu, atmosfere u medijima koja već traje poduže, a zasniva se zapravo na tim pritiscima koji dolaze iz raznih centara moći na medije i ograničavanja slobode koja se preselila sa sudskog, sa kriminalnog na ekonomski teren. Malo je političara koji umeju da se smeju svom liku u krivom ogledalu. Većina bi da kreira lepu sliku o sebi po svaku cenu. Novinari su im prvi na udaru i samo ih lična hrabrost čini nesalomivim. Ovi likovi o kojima ja pišem, a to su mahom političari, su meni neviđeno inspirativni. Ne samo ovi danas, i ovi u ovom prethodnom, kažu režimu, u prethodnoj vlasti. Mislim, vi tu imate stvarno jedan špalir neverovatnih tipova, od Dragana Markovića Palme, Velje, Dačića, ovih Krkobabića, i to prosto svaki kolumnista poželi da ima takve političare, naravno kolumnista koji se bavi ovakvim pristupom tim temama, znači nekom satirom. A ja neke političare simpatišem, ja glačam na izborima, što me ne sprečava da kada se nameste, što se kaže, ili kada nešto zgreše ili nešto naprave što je meni inspiracija, da i o njima nešto pišem. Mislim, imam ja stav o određenim političarima i pozitivan, ali to ne znači da kao novinar, to je kao ono kad si na biračkom mestu ti razmišljaš kao građanin, a posle onda kad izađeš onda si novinar, to je takav posao. Stručnjaci smatraju da će tržište, internet i digitalna tehnologija osloboditi pritisak na medije u Srbiji u narednim godinama. Slučaj novinara Bodrožića, kada konačno bude arhiviran, ostaće kao putokaz domaćim sudovima do koje mere mogu štititi ugled javne ličnosti, a da ne ugroze slobodu govora. Glavni urednik Kikinskih, međutim, danas ima druge dileme. Kad sam vidio mog kolumnistu koji je poslao tekst u kojoj je odao lokalnu samoupravu, a oni baš treba da nam uplate u petak jednu tranšu od toga. I onda sam pomislio, jao, bato, kako mi sad... To je trenutak, ali sam posle toga razmislio, znači došao sam u fazu već da pomislim na trenutak. Sljedeći put možda ću za nekog mjeseca reći, jao, pa ću se brinuti malo duže, ali opet ću pustiti tekst, radit ću onako kako sam radio, a ko zna šta će biti za godinu dana. Možda ću reći svom kolumnistu, ajde ovo ćemo sljedeće nedelje, daj ove nedelje da isplatimo plate. I to je početak. Vladislav Vujin je i dalje saradnik Kikinskih. Zaposlen je u muzeju, brine o eksponatima koji su smešteni u zgradu nekadašnjeg suda i kazamata. Kreće se po sudnicama pretvorenim u galeriju i želeo bi da ode na ekskurziju.
Nikad nisam bio u Strasburu, a imam želju da idem u Strasbur. Ne iz razloga što smo se tamo tužakali, već iz razloga što bi volio da vidim Strasbur. Pa iz ovog našeg kraljevskog suda da odem u taj Evropski sud. Vujin misli da je novinare napustila hrabrost, da nisu tako oštrog pera kao ranije. Ali to je novo poglavlje. Borba za slobodu govora nastavlja se na društvenim mrežama. Padaju sajtovi, politički botovi napadaju sa svih strana. Sudije će morati da nauče kako se o tome sudi. Pretpostavka je da u Strasburu to već znaju.